uri umugore umwana w'abana batanu kuri kiri ku bantu bakureba ndayanga mu guessing naje kuba umwamikazi w'umurenge nyuma keneye kumva umwamikazi w'umurenge ni gute yashinze urugo umwamikazi nimba nabateretwa nk'abandi bakobwa kubera kutashatswe mu diaspora 2020 urumva corona isitangira kera umwaka warugiye gushaga ngwaye urwaye uremze ugende wenyine iwasigare arasigara umuganga se yari kure cangwe yari kure yari igoma ibaze nawe umuntu ugwajeje kuvuga ngo yohereje umugwayi warasigaye arambwira uje kutugwaho ko ni gute wabaye arangije kumpima arambwira ngo mu bantu bose navuye niwe muntu uremze ubwo rwaye gikingana gute muri rusange nagoye imyaka 5 tiwihebze ko no gupfa wopfa ntabwo wigeze wumva ugiye kwanga Imana iyo tikobura ku muntu ugwaye uremze ari umunsi byangaga umwaka wa kabiri umaze kurangira nibwo nabitekereje ndavuga ko uyu muntu uzumva umwanya ungana gutya uyu muntu uzumva amagara bingana gutya ni gute nyuma za kunyerura arambwira ngo ujye twari turi kumwe ntabwo tugikomezanyije ariko mu byukuri ndetse no gukomezanya ukundi je naragukunze rero kubera ko yikuyemo ntiworeka ngo dukomezanye naramugoye cyane bamubaza kuko ndumva ko bitoshoboka ni gute mworekana na kanaka tukaza ngo uje kunshaka nkumva umuriro mwinshi mu nda nkumva isereri mbese nkabya bimenyetso by'umugore utwite kandi afite umwana w'uruhinja w'amezane utekereza se ko wenda wasamye tena kavuga se yaba ari inda yaba ari igiki bene ibyo ngibyo ariko inda ntikurya nanone ndatizi kurya naricaye igihe kirekire mu rugo twarabuze ko tubigenza kubera ko ingwara yari imaze kubura jendo wo mu mujyi naho amaso usanga tuba mu mujyi primaire ni mu mujyi subirayo mu mujyi he twabaga i Nyamirambo i Kigali umwana w'Ikigali w'imihanda arambwira ngo umukobwa mwiza no wandi ndamubwiye se ubonye he baravuga ngo ubwo ibipimo 6 bicishwa mu maraso byahebuye ikatugira gato mu nda naco n'imipira bacisha mu nda y'umuntu amapipe bya bintu baje kubipima bazana result ivuga ngo ntangwa arwaye baravuga reka kubera ko ntangwa arababonye ariko nanone ufite intege nkeya ikabantera inshinge zo kunyongera umwabo kunyongera imbaraga uko banteye urushinge rwose nahitaje muri koma nari mpima 70 ngira ku 30 30 of stories. Ndabaramukije twakunze wa Free Media Live ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza natwe tumeze neza rwose ibintu ni sawa mu mitima abantu barakeye ubu ngubu ntaho kibwira undi kuru nawe ndabizi kukeye hanyuma rero uyu munsi ndabashimiye cyane abantu mukomeje kudushigikira abantu mukomeje kuzamura Free Media Live dukomeze tuzamuke dukomeze dutumbagire ibyo ngibyo niyo gahunda hanyuma turi kumwe n'umumama hano umumama mwiza umunyamurengekazi usa neza agiye kutuganiriza agiye kudusangiza inkuru y'ubuzima bwe agiye kutubwira byinshi birambuye tera gatebe kawe ubundi tubane nawe karibu sana mboni yego meze bite sawa kusa neza cyane kubera Imana yego ako kantu ni sawa ariko kubera Imana yego meze gute turakomeye umunsi wawe wari umeze ute umunsi wagenze neza wari umeze neza cyane yego ku muntu utakuzi wabona witonze gutyo niko ubusanzwe mu buzima busanzwe niko nteye bakuzamura kwijwi nyine mu buzima busanzwe nari mvuze niko nteye niko kwanje ko nkuzi kuza useka ugasakuza aho biri ngombwa aho biri ngombwa biraza kugera ko rero tugutangira hano kuri Free Media biri ngombwa cyane turi buze guseka si byari turaza guseka n'ubushitsi hano wikanze hari cyo wikanze nta nakimwe bakwakiriye nabi banyakiriye neza cyane anyway ni karibu cyane kuri Free Media asante mu bwa mbere bwa kugera hano niki cyagutunguye ukishika hano cyantunguye sanze yarahindutse gute ubwo mpaheruka ntabwo ari uko hari ameze niki wasanze
cabaye kibi cyane cyangwa ciza? Nta kibi nabonye ibyiza ahubwo. Yego. Ubwo dukundisha n'abataraza kugira ngo muzoze. Karibu cyane. Karibu cyane ko ndabona ibintu ari sawa. Ni karibu hano urisanga muri Afromedia Live, tuguhaye ikaze wisange wisanzure. Asante. Hanyuma ngahibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye umuntu turi kuganira. Yego murakoze. Ku mazina banyita Mbonimpa Francine. Ndi umudamu ndubatse. Ndi umudamu w'umunyamurengekazi. Siguko ibyo nibo bivuga. Wenda bzubize bazabimbwira ariko sinza mbiha agaciro cyane, zavuga ngo mbona ndusanzwe. Tuzubiha agaciro? Sino nyine novuga ngo asanti ariko sino kwa mabitindaho cyane. Twese turi beza rega nta muntu muba. Yego. Nuko. Warukomeje warukiye wivuga. Kwivuga navuze ndi umugore w'umunyamurengekazi. Ku mazina nitwa Mbonimpa Francine, ndubatse. Siguko Mbonimpa ko ari izina ry'abagabo? Yego nabaje ababyeyi. Mama arambwira nyine yakeneye kuri nyito ko ari izina rifata abantu bose, ari abahungu bararyitwa, ari abakobwa. Buriya Mbonimpa hari ba Nyambonimpa babaho? Ahubwo wenda wari Nyambonimpa se basi? Nyambonimpa wenda ndabizi. Niwe wagakase? Ahubwo hari akandi bakase bakunze kunyita ngo Nimpa. Ahubwo baragakase cyane. Wewe yari yari Mbonimpa baragakata riba Nimpa. Abantu benshi banzi banyita Nimpa. Yego. Mbonimpa ivaho. Nyambonimpa ivaho. Kuzasigaranaho pagoza. Ko ndabona ko zosigarana pa. Mu minsi iza nikaza bari mpa. Ye baba we. Baramanga twageze simbi. Yego. Ati uri umumama w'umunyamurengekazi. Yego. Wubatse. Ufite umugabo umwe cyangwa bangahe? Mfite umwe. Mfite umwe. Basigaye bavuga ngo mfite umugabo umwe hakaba hari n'uwundi. Umugabo ntawo mfite jewe. Nimba narasigaye inyuma simbizi. Ntawo mfite. Nta wundi? Oyashi. Okay. Ariko umwe ako kumwe uko wari wamubuza waravuze ngo ndubatse. Noneho namvaga ntegereje kandi bari mu kuvuga ngo mfite umugabo umwe, noneho n'undi ga hano muri Kenya niho bazi kumuvuga neza ngo mpango wa kandi. Oya yontaka impamvu tuvuga ngo mfite umwe nuko ndateze kuzogira wa kabiri. Banumva kuvuga ngo ndubatse bihagije. Mfite umugabo biba bihagije biba byuzuye. Okay. Utuye he? Jewe ntuye muri Kenya ahantu bita Kasarani. Ku muntu ubonye Mbonimpa bwa mbere cyangwa Nimpa? Yego. Cyangwa Francine? Yego. Sibyo? Ubwo Francine harya niba baza bitwa ba Fani? Baza bitwa ba ariko nibyo bamwita Fani ntakibazo. Ubwo abbreviation yanyu ni iyi? Ba Françoise ni bakunze kwita ngo ba Fani. Ariko je sinzi noje kubesha. We nta twafa tugufi twa. Kuko badakunze kuri nyita cyane. Urumva sina. Kandi Nimpa niko kafashe. Niko kafashe. Reka ariko dukoresha. Rero uri hano kuri Afromedia Live ku muntu utakuzi. Yego. Ushatse kumenya mu buryo buvunaguye. En bref. Yakumenya mu buhe buryo? Umuntu ushatse kumenya ngo Mbonimpa ninde? N'umuntu umeze uteye gute, ukora iki, ukunda iki? Mu buzima busanzwe ndi umuntu usanzwe. Ndi umubyeyi urera abana. Ndi umuntu ukunda ibintu bituje. Nayize kurya kuko hameze. Kuko hano hameze ko ndumva nashitse. Ndumva nisanzuye kunda ahantu hatuje. Nabyo baravuze ngo kurya ndagira ibintu byose. Mufite n'umwihariko yuko muza mumenya nyine nko kubikoraho waje kubisiga wibitsinda tuza mugikora z'imirire ni gato bishoboye ni hamo bishoboye reka kubitsinda bivuge neza babyumve. None ku muntu narimbajije ku muntu utakuzi ambref ukora iki? Ku muntu utazi ko navuze ko ubwa mbere tuguhostinze hano wenda mo hano warahageze ariko turahagera mu buryo bwo kumenyana n'aba bantu bagukurikiye hano.
ku muntu utazi yo searchinga ku izina ryitwa Queen of Mulenge TV. Aho niho mbarizwa. Queen of Mulenge. Umwamikazi w'Umurenge niba nsobanuye neza. Yego. Cyo gisobanuro nico? Kirahagije. Uri umwamikazi? Ko umwamikazi sindi we pule moma ariko bije byo bari sawa. Uzamuba. No muba. Uziyamamaza se, uzatorwa se, kumwamikaza kenshi ngira ngo bazabimikwa. Umwami ashaka umwamikazi. Kubera ko nzano bakundi wacu habaye kwiyamamaza no kwiyamamaza nka umwamikazi wo. Ubwo nawe abasaza ko ka Queen mutumva kugafinyora Queen of Mulenge ni mwamikazi w'Umurenge. Yego. Biba bishobotse mbonye izo nzira hariho kwiyamamaza no kwiyamamaza bitewe n'ukundo mpakunda bikaba. Okay. Mu mutore mwamikazi w'Umurenge. Ariko Gabi yes kavuze ngo urubatse yavuze ko ufite abana bangahe? 5. Mfite 5. Heruka afite bangahe? Heruka ufite 4. Hagera ahubwo nazana ari nka 3. Oya hari umugore umwana w'abana 5. Kuri kiri ku bantu bakureba ndayanga mu guessing. Ni muto cyane. Nibwo bwabo Queen buri. Oya tugarura ubukwindi birashoboka ko ari ukwirondereza gukura nirondereza. So twari tumaze kumva nkiri ku gifamiliye kuri iki famille banje kugusubiza inyuma tutaraje kukurwara koze mbere y'uko urwara warubayeho bari wishimye wabanye n'uyu mugabo tuba ngo dusubiza aho ngaho kubera ko usimbukiye tuwe turetse gusimbukira parti ya kabiri turayigarukaho tuanze tugaruke hano kubana kukubana mbese umugore w'umunyamurenge kandi ugaragara neza hano wese abona ariko mwubakanye ntitwamwumvisha. Si ngombwa kumuzana hano wenda bimusaba uburenganzira. Naramutse anyemereye ko muvugaho ngira icyo muvugaho kuzogarukana. Sawa titumuvugeho ahubwo tukuvugeho wewe nawe. Jewe nawe umutware wanje n'umuntu ukunda cyane. N'umuntu twubakanye neza ankunda naje kamukunda. Sikuko ba nubari ngibyo. Keneye kumva umwamikazi w'Umurenge ni gute yashinze urugo. Umwamikazi nimba nabateretwa nk'abandi bakobwa. Nimba umwamikazi hari ukunda arambagizwa kubera ko dushaka kumva ko n'undi wohura nawe uretse ko umwamikazi batazanaba babiri abari umwe. Ibwami n'umwamikazi ni gute bigenda ibe byagenze biti? Noneho kuwavuga si bibi kuba umwamikazi si bibi ariko ntibirabagabye turacaye tubzi kandi uri umwamikazi w'Umurenge Queen of Mulenge. Ni Queen of Mulenge ntabwo ari Queen to be ariko sindarambagizwa gandiwe urumva bije vuba mbwiye narambagijwe nari ntahora umwamikazi w'Umurenge. Kiziko utasobanura kugico kintu mu gihe warambagijwe waratara umwamikazi bakurambagije nk'umuntu usanzwe naje kuba umwamikazi w'Umurenge nyuma. Gabi turekizo kubera ko umuntu wese birashoboka ko kazina kanjemo bitewe n'umubabaro agahinda kiyari iwacu nkumva nkashaka kuguma kubavuga hatazosisibirana. Ni nkiyo yanyespe cyane kuvuga ngo mvuge jambo nyite gutyo kugira ngo Umurenge n'umuntu azambaza se kubera ikibise cano yawe Queen of Mulenge nimba n'umunyagihugu namo mugira ngo aho ni iwacu kugira ngo Umurenge hatazibagirana ni muri ubwo buryo ariko nujana kuvuga ngo umwamikazi yorambagizwa ate. Nishatse kumva ko umwamikazi agira urukundo azakunda nk'abandi agateretana nk'abandi akaja muri ya mapenzi yose abandi bazabajamo. Ndumushaka kujana muri love story reka tuzoyikora igindi gihe uwacu yaje tuzobiguha bihagije ni bundi. Navuze ngo ntitumuvugeho ahubwo tukuvugeho wowe nawe ariko cyo ngiye kubaza cyambere ni kubera ko utashatswe mu diaspora.
kuba diaspora kandi twashatswe kera ntabwo ari kera, si kera bari bahari kandi ni era yawe niyo abandi bahereyeho. jewe ukuntu nabibonaga nabonye urukundo arigo ruri hejuru kurusha gushaka inyungu. Nikako je mbitekereza kuko abenshi kuko abashaka aba diaspora bashaka inyungu 90% abenshi akunda umuntu batari kumwe kubera ko abimva ko azomugeza ahantu hakomeye benshi. Kuko je mbitekereza ariko wenda suko batari bahari bari ko batubwira ko badukunze. Ariko je nkunda umuntu turi kumwe, sinkunda umuntu uri distance. Sinavuze ngo ugira amapenzi. Oya nari nkuze umuntu turi kumwe. Tiwari ushaka ko umuntu agusiga. Usukunsiga komteri. Nkamumenya nkazamenya ngo irano rirahengamye. Ndiyambeshe ndiyanyoreje ifoto itariyo. Nimba ahengamye nimba mukunda ahengamye. Nimba ari umukene mukunda ari umukene nza mbibona. Azagenda n'amaguru yananiwe no kwicira moto. Namuvuga ngo runo rukundo namukundiye nugwanyago sikindi kintu. Niko byagenze. Bakazumubwira ngo kuramo ikirato ndebe kuri sawa. Oya, sinabwira ngo kuramo ikirato ndebe kuri sawa, natanze urugero. Ubwo n'urugero. Nimbaje naje niba ubwo n'urugero ariko urumva iyo mubona na kenshi ukunze kubona umuntu wari ukamenya utunenge twiwe ubu wamubona. Nihe challenge wagize bwa mbere wumva nti wokomeze iyo gahunda yo gukundana nawe? Ntayo, ni umuntu uri smart cyane, naramubonye mbona ni umuntu mwiza uri smart n'imitekerezo ko nabitekereza gasanga niyo twarakomezanyije hari uburyo nubwo umuntu iyo bari perfect gutari kuzugera hamwe kavuga ngo se ubu ibi bintu ndimo nibyo ntibyabura. Ariko uko nabitekerezaga hari igihe uvuga ngo se bino bintu nibyo ukahura n'ikintu bikomeye utabasha kwihangana. Hari ibintu bibiri, hari kuvuga ngo se wewe ugera uja kuduta ukumva wasubira inyuma cyangwa ukaba wumva bitazoba aha yakubesha. Kandi izo bintu bibiri ntiwobura kimwe. Kumva kubesha cyangwa kumva se buri ari seriye izavuga birafashe. Ikindi cya kabiri cyangwa se ikindi nari mvuze ni uko wewe wumva noneho hari ico hayuduta ku muntu nyine. Ntaco namuduseho, nta dute numvaga afite kuko nabonaga ivyarimo arabihahaye. Icyo ni icambere wajanye muri live story ariko bitari ngombwa. Cya kabiri icya kabiri waruvuze ngo nkabona nk'atazabikomeza. Byari ngombwa cyane kuko abantu banze ngo tubivuge bakeneye kubyumva. Bibabeshera nyabona bakeneye kubyumva ariko sino babeshera kubera ko nibo bantumye hano kandi kuba mpari barakuntuma se barazi. Ndakeka ko benshi kuba nkicicaye hano nkagenda ntakubajije ikintu nagombye kukubaza bakumva hari akantu nasize barabimbaza byagenze gute baza gukota. None niyo mpamvu unyorohere nganirize mbwira amakuru mu kivi waje. Noneho nibiba ngombwa tukamubona azaba ari amata y'amavuta noneho atubwire version uri gusiga kuko afite experience yiwe umubwiye iwe yo kubwira ko jewe hari igihe navuze ngo naravugaga muri ya mwana ni mwigondera nkabona mwinjije box. Urumva mu gihe wewe wenda ari wewe kurya y'abantu babiri bateretana hari ubwo umugora undi muri babiri hari umwe muri kugora uwundi. Nuko so ngaho tubwire rero dutangire. How did you meet? Mwahuye gute? Gabi ugiye kujana muri live story kandi nari kubwiye ko shaka kuzabivuga turi kumwe twembi. Nizo zoba byiza kuko ninyivuga utanze tuzabona ico tuvuga. Zo kuvuga birahari sinjo zaburi kubaza se niduhura ari njo kiyo ya Fremedi tukiri hano tuzabura ibyuvuga. Kabi sina muri je sinibazaga ko arizo wari kumbaza kubera ko wabimbaje reka mbigusubize kuko ntapfunwe biteye niko kuko ntapfunwe biteye rero twahuriye ruguru twebwe twembi ntumva kuvuza akantu utarinze
niyo mpamvu Minembwe azayicara hanzamo bwa bukwindi ahicara hanzamo kubera ndahakunda nabaye igihe gito imyaka nabaye mu mujyi niyo myinshi kurusha iyo nabaye ruguru ariko narashitse ndahakunda cyane nza nifuza ko n'ubu kira tugasubirayo twahuriye mu Minembwe nuvuga ngo wabaye mu mujyi usubira mu Minembwe uvuye mu mujyi ahantu bita Nyawarimba ku Kabingo ubwo mu mujyi niho wavukiye wowe jendo wo mu mujyi nahuye amaso usanga tuba mu mujyi primaire ni mu mujyi subirayo mu mujyi he twabaga i Nyamirambo i Kigali umwana w'i Kigali w'imihanda twabaga i Kigali wavukiye Nyamirambo really nuko ga abariho kurira maze kuba umwana w'imyaka 10 ihayirenga dusubira ruguru uko umuvyeyi wanje umwe yari amaze kwitaba Imana biba ngombwa ko dusubira ruguru tugeze ruguru mu Minembwe ndahigira maze kuyigira ndongera kandi ndamanuka mushasha subira mu iviri tuza kwiga amashuri ari abavandimwe nyine turiga tumaze kwiga umukobwa nyine ushaka wa undi bari barambagiza noneho maze kugira iyo myaka nasubiye yongiye kwa kundi tura mu vacances uyu wacu nawe yari ari ruguru ngo baramutumye ahantu ngo niba ari gutanga inka bakushanyije ibintu nk'ibyo gukwera yaraguye gukwera undi muntu arambona nkuze kugenda jenyine nari jenyine mfite umupanga n'ingata ufite umupanga ngiye mu nkwi saa 11 arambwira ngo umukobwa mwiza no wandi mugihura tuhuye gutya ndamubwiye se ubonye he arambwira ngo mutaziranye bwa mbere iyo sura ntandurayibona ndayibona ariko naje murebye mbona si umuntu w'ino ruguru yambaye boots ariko asa neza ndaguze byose uyu muntu avuye mu mushasha yego noneho arambwiye ngo uruwandi ndamwibwiye ngo biracitse basobanyu ndabazi turabana Remera naba ndambwiye wantoye none wozo umuntu ukaryari ndamubwiye ati kuno kwezi ntigushira nzaba wewe abari kubaza ngo se abari umbaza uzosubiraho ryari ahita amenya yuko uba ubi Rwanda naje naramubwiye nyine ko naje muri vacances arambwira ati hari mushiki wanje wahinze nawe yaraje muri vacances tuhurira aho ngaho hari haruguru y'iwacu nuko none ahita ambwira ngo none hari umuntu witwa gutya na gutya wowe umuzi nawe ni mushiki wahinze yavuze aho yahingiye kandi ashaka kugira ngo babonana muturanye na mushiki w'inzu n'indi nuvuga ngo yaraje mu muhana w'iwacu haba mushiki wiwe kandi atazi yari tiyo yari amahimba kugira ngo mukomeze yari amahimba yari afashe inzira yo gutaha duhurira mu nzira urabyumva ahita ambwira wabaza kandi uno mukobwa wo mubaza wenda yondangiraho Nyamahirwe yahingiye nuko ndamubwira Nyamahirwe azahingira ari hirya hamagara ku mucamo arakumva nuko bigenda gutyo yahise agenda arakomeza naje komeza ziranje kuja mu tabindi nari kindi mutoya atari umuntu kwiyumvisa ko nokundana ariko iwe nyine kera yabonye umwana kera yari yabyishizemo umwana uhiye yamenye naho ntaha nyine badata wacu batuye nuko uwo mwaka naramanutse maze kumanuka tiyacigiye kintu tubasuye guhura nyuma y'ubwo twasuye kubonana igihe twongeye kubonana nyuma y'imyaka kingahe yavuga ati dore wa mukobwa n'ukuri ndamubwira ati biteye musaza wa kanaka arambwira ni sawa ndamubwira ngo ushaka kumpa nimero yawe ndamubwira nta kibazo muhuriye i Rwanda i Kanombe uvuga ngo muherukanye ruguru musuye guhurira mu Rwanda aya ntago ari Kanombe ndabeshe twadure mu gitaramo ca mu Kanogo nuko tumaze kwibagwa imyaka utaragira mu Kanogo igihe yakubwiraga ngo uyu mukobwa mwiza wumvishe gute kuko iryo jambo umuntu mutaziranye w'umuhungu muja kumera muri mu kigero kimwe wenda si mukuru cyane hari uburyo risoundinga umukobwa uri ruguru nubwo wari uvuye mu mujyi watekereje iki iyo statement akivuga bitewe n'imyaka nari ndimo nk'umuhungu yarakuvugishaga kumva isoni narunamye kandi nabitaye aho mu by'ukuri kubera ko nari nkiri mutoya nari mfite n'abakuru banje imbere mukuru wanje imbere nkumva ko gushaka atari
bitihutirwa ngifite n'ishuri rintegereje taco nabitekereje mu buzima ariko ntumvaga ko agiye ruguru ukija ruguru umukobwa wese baba noneho uvuye mu mujyi bamushinze ijisho kubera ko nari nkiri mutoya numvaga ntombwira ngo ushakwe ngo bikunde nuko buke muhuriye mu Kanogo buke duhuriye mu Kanogo asaba nimero amaze kunsaba nimero yamatangira kumpamagara iryo joro ndagira ngo uwo munsi arampamagaye nyine gutyo imyaka 3 irashira azamvugisha azahamagara ndetse tuba inshuti bisanzwe gusa akambwira nzomwambarira mu bukwe bwiwe naje kamwemera ati nta kibazo kuko twari kure cyane yari Kigali naje ndi Bukavu navuye Kigali itasubira kwiga Bukavu yari afite ubukwe se ngo yari afite undi fiance we cyangwa yaza gutirikinga kugira ngo yari afite fiance nuko nyine akomeje kumpamagara imyaka 3 yarashize kugira ngo tusongere duhure kandi muri iyo myaka 3 twaje guhurira ahantu nyine ariko mu gukomeza kuguhamagara nyine atereta cyangwa ari ya gahunda yo kwambara yari ya gahunda yo kwambara nari ya gahunda yo kwambara ntabwo yampamagaye igize antereta ngo yampamagaraga ari kumbwira ngo ubukwe bugeze ahangaha dufitanye ubukwe n'akana nari namuzi ntabwo yampamagara mu buryo bwo kuvuga ngo yampamagara nk'umuntu ubana na mushiki wiwe yakunze azi n'abavandimwe be kuko nkubwiye gutyo ni nk'umuhungu wa ba data wacu kuko n'abantu bakoranye byinshi barasanzwe baziranye ahubwo nabo batunguye no kubona mubazaniye ngo ni umukwe wabo ibaze nawe umuntu usanzwe uzi akaza ngo none wabaye umukwe wawe byari ibintu bishimishije kubera ko impande zombi byari bisekeje ukuntu akibaza aho mwahuriye aho turahagera ko mu rugo yiziye mu bindi bikaba ngombwa ko n'abana wenda baserereza ngo fiance wawe yaje bene ibyo n'umuntu wari uzwi muri make iwacu ni koko nubwo muri iyo myaka 3 nibwo zamaze kuza cyangwa byari bitaraza nyine iwe yarateretaga wowe utumva ko azatereta mu by'ukuri ntazi umenya umutima w'umuntu ariko je yambwiraga mu buryo bwo kumbwira nkaho yankunze gusa bisanzwe ariko afite undi muntu ni koko wowe ntiwumvemo akantu k'umukobwa w'inkumi warambagizwa ukabona umuntu aguhamagara cyane ntaco watekerezaga ukabona harimo kidogo aho ngaho umwaka wa 2 umaze kurangira nibwo nabitekereje ndavuga ko uyu muntu uzumpa umwanya ungana gutya uyu muntu uzumpamagara bingana gutya ni gute nyuma za kunyerura arambwira ngo ujye twari turi kumwe ntabwo tugikomezanyije ariko mu by'ukuri ndetse no gukomezanya ukundi je naragukunze ariko ndi umuntu utazutenge niba ari gutendeka kubera ko ntazi gutendeka rero kubera ko yikuyemo ntiworeka ngo dukomezanye ndamubwira ngo reka maze mzigeho naje kubifatira ikindi gihe cyo kuvyigaho tiwamugoye naramugoye cyane ndamubaza naramugoye cyane nari umuntu ugoye cyane naramugoye kuko ni umuntu musanzwe muri inshuti none atereyemo ikintu cyo kubana kandi wari buzambare wasuyicinze ibyo bintu gute nabonye ko igihe yamaze kubimbwira nyine kuko ngo atagihari wabifashe ko ari seriye ntabwo nabifashe yo seriye navuga ko ari kubumbesha mubrije ikintu cyo kuza kundeba kugira ngo numve ko ari ukuri ndamubwira ngo nimba ari byo zozo tubyicare tubifatire umwanya ava Kigali azi Bukavu kugira ngo aze kundeba kandi urabona wari Bukavu ico gihe nari Bukavu ico gihe niho nigiraga namubwira ngo nimba ivyo wavuga ukuri uzoza ubimbwire twicaranye pana kwivuga kuri telefone kuko ndumva ko bitoshoboka ni gute mworekana na kanaka ukaza ngo uje kunshaka nimba uri seri uzoze kandi uzoze mu rugo aho nari impanza nabwo nta kibazo ndacho bitwaye pe nzaza ndavuga umuntu ufite gahunda nazi imbere y'abavyeyi ibyo arizo zose azaba afite gahunda byuka ko yageze iwacu bakaza bansereza cyane induru ziravuga ngo babonye umuntu urimo kuntereta yarashitse se ndabivuga ko utari babibabwiye ko aza gutereta cyangwa byagenze gute kugira ngo bahite bamenye yuko aza gutereta ntabwo yarashitse ngo babibabwire ko nje yari akeneye byabaye ngombwa ko twicara ahantu akabimbwira yego nawe uhita umupresenta agati n'uyu oya kuko aho nari impansi mu rugo bwite hari Gisenyi turaganira nyine ambwira icyo akenereye ambwira ko uriya bitakunze kandi abona ko agomba gushaka afite imyaka y'ubukure dukomezanye namubwira kubera ko wafashe umwanya wawe ukaza kundeba
nanje reka mbitekerezo ariko ndumva nzaguha igisubizo nka nyuma y'ejo. Akiraho nzaguha igisubizo nka nyuma y'ejo, ndumva wenda zoba ari ukuri kuko wafashe umwanya wawe guca muri Nyungwe ntabwo zari byoroshe kugira ngo ngere hari ubuseriye burimo kidogo igaragaza ko uyu muntu ico akurikiye arico. Sinigeze mugora aho ngaho kuko nabonye ibyo yambwiye byabaye ukuri. Arataha, amaze gutaha nyuma yabwo naramuhamagaye ndamubwira ngo sawa dukomezanye ariko mpe igihe nzige. Waratashe ushika uganiriza umuntu cyangwa waragiye ushike uhiriburana nabyo mu buriri wenyine? Kujya iyo umuntu aje mu buzima bwawe wibwiye wenyine wavuze ngo umwigeho wo kwibesha ushaka kubiransenyaho ukababaza. Nagerageje kubaza inshuti ze zo muri alarme barambwira umuntu muzima. Waratashe urengera kuri telefone? Arabo nabajije abashuti banje babana bari hafi nawe bambwira ko ntaca twaye. Ku isura ni mwiza, nari shaka kumenya ibikorwa bye n'imyitwarire ye kwa. Nasanze atari mibi. Turakomezanya kugeza twubakanye. Ngaruko muheraho mbese aho ngaho yabaye igisubizo ciza umugani wa bwarakemwe message ziya mukadone wagazavuga ngo mugihe tegereze igisubizo cawe ciza. Nyuma urumva uwo munsi naramuhamagaye mubwira ko ivyo yavuze nabihaye agaciro kuri simu. Yego. Ariko redi warukuntu nyine umuntu iyo yakwishimiye ubibona n'umuntu wagaye ivyo wavuga wenda ushobora kuba wenda sinzi ko yatahasha ameze yatasha afite azi igisubizo yuko ari yego. Birashoboka ko wenda iwe ni uzi ko yatasha ameze ko bitewe nuko je akiza gutya nahise mbona ko ari seriye ko numvaga nimba yambesha ntari buza aragomeza bivuge kuri telefone gusa. Bukiye namuhaye igisubizo kizima. Kuva ubwo rero mwamutangiye urugendo rw'urukundo muza kubana gute mwabaniye hehe bakubinyuramo kidogo twihuta bundi ko Gabi ko tujanye muri birebire. Oya ni ncamake oya akanaye Uzubiri nabi kuri kamera naze kugira ibigira ngana ariko wangoye cyane numvaga twabivuga turi kumwe ahubwo utumye niyo mpaye impamvu yo kumushaka. Uramushaka hasi hejuru ndabizi ko muri abashuti ntazokwima ikiganiro muzovugana byinshi tutaruza ariko bazi umpa amakuru neza urumva kukomenya ibintu byinshi personally ntarenzi kandi turi inshuti. Tumvaga inshuti zikigiye utabuzi ngo wewe urinde. Aya hari igihe abantu baba barahuriye ku mihanda mukaba inshuti biterwa ni turi inshuti mu kazi. Nuko twarakomezanije nyuma yo gukomezanya twabibwiye ababyeyi dukora ubukwe turashakana. Nguko ibindi tuzabiganya. Niziye challenge mwahuye nazo kuri wewe uravuga ngo kuko mu gutegura ubukwe aba urugendo rwo kubana rugira ibizuwizi byinshi. Urutagize ibizuwizi rukagira izindi ntambara umuntu atazabona kubera ko umuryango niho Imana yashize ibintu byose. Satani nawe zamutangira kubirwanya hakiri kare. Yego. Nizihe challenges wahuye nazo uri muri kubitegura ugera uravuga atari ibi bintu ni gute? Ya challenges nje ndumva ntazo wenda nko kudodesha imyenda ukabona abatayiri barayitindanye benivyo ariko vuga ngo ikiva kuri je nawe mubyukuri cyangwa kiva ku bandi usanga nte daca nukuri ndabivugisha ukuri ku muntu w'umukristo ukijijwe ta challenge twahuye nazo zari sawa pe zari sawa tubitegura tugira gute ubukwe bwacu bwari sawa. Nta challenge nimwe nigeze nkura nayo ko iyo hari muri ufite urukundo nje ndumva wenda zova ku bandi ariko kuri twe no ku bandi ntabyo nigeze mbona. Ni experience y'urukundo uza uyibuka nuka ugatebana uwo subiza inyuma n'ubundi no bisubira kuri we mukundanye nyine murimo mubirimo neza ariko ugasubira n'ubu nyine wabitekereza tebana uwo subiza inyuma hari no bisubiramo neza kwa kundi cyangwa nkabikabza. Tumaze kubana mbere yuko tubana kubera ko jewe ntabwo twabanaga twari kuri ari distance ho gatoya yarazaga urumva mu Rwanda ni Bukavu hari kuri Shagiye cha Airtel hari ko mayini tukagira free nyine kugira ngo uko muvugana za Airtel zaje zizana amapuro ni Airtel ni Tigo
usibye kuganira bihagije ndumva kugeza mwamaze nk'amasaha 4 ya katatu kuko yabaga ari yarakoraga kandi akiga ni nk'amasaha 3 wenda tuvuge mw'ijoro yego nkoko anyway aravuze ngo abasezeranyije ko azazana n'umugabo kandi umugabo wiwe benshi muri mwebwe muramuzi naje ngiye kumuhiga ibintu bindi bisigaye ubundi anyway mumaze kubana mwashakanye ryari 2014 uza kurwara ryari rero reka tuje kuri ya party yo kurwara wari utangiye uvuga ngo umaze kurwara watekereje yuko ushobora gusangiza abantu ubuhamya bwawe imirimo Imana yagukoreye tuje aho ngaho none tumaze kubana twabanye 2014 irangiye 15 16 17 2018 nabwo igiye kurangira n'ijana 2019 cyo gihe nagwaye yego nuko twinjize muri iyo nkuru tubwire inkuru yawe 2019 18 irangiye n'ijana 2019 naragwaye bisanzwe kuko umuntu wese yogwara maze kugwara urumva umuntu agwaye gutira kuja kwa muganga yego ndagenda kwa muganga ndavyibuka natangira maternity hano haruguru wafashwe uti numvaga ndi week mu mubiri nkumva umuriro mwinshi mu nda nkumva isereri mbese nkabya bimenyetso by'umugore utwite kandi ufite umwana w'uruhinja w'amezane utekereza se ko wenda wasamye tena kavuga se yaba ari inda yaba ari igiki bene ibyo ngibyo ariko inda ntikurya nanone ndatizi kurya none tuja kwa muganga maternity tugeze maternity abaganga bankubise amaso baravuga ati se yaba ari inda reka tumupime uzi ko igipimo ca mbere bapimye yari inda barareba barambwa ntanda tani ikintu na kimwe twatubona ahubwo twitana umuntu Kenyatta ameze nabi kuco gihe kera navuye mu rugo maze kuremba nuko ndagenda nja Kenyatta yari emergency ngeze Kenyatta hari abantu bari ku murongo bahise bampushutse kuko nije bari urembye baranyirukankana muri sale uko niko aho genda uremba uko bagenda ndemba kuko bwagendaga bwira niko nagendaga ndemba dushite Kenyatta bankubitamo ibipimo byose ariko ntangwara babonye ahubwo mu busubize mu rugo takintu twomukorera ndembye tujuru nuko agarutse mu rugo ndaryama turacanganya ikigo nyine nawe urabyumva ku muntu ugwaye urembye ariko utabonye n'ikinini na kimwe urembye kagute kuko ibitaro ni gute bisezerera umuntu ararembye bigasaba bikakoreza mu rugo ibitaro cyangwa nyine wumvaga urwaye ariko bitari kwa kuremba ko kuba wopanga mu bitaro nari ndebye mu by'ukuri bigaragara n'amaso y'umuntu n'abaganga babonaga ko ndembye icambere nari nataye intege ica kabiri babonaga nyine ko umuntu ugwaye kugenda uko maso azagaragara uzucika intege bakabona afite ibimenyetso byose z'umuntu urwaye urembye no kuruka ndabyibuka ko nari konduka ariko bakavuga ko mu bipimo ibitaro bigira leta yabyo kizefya gutanga umuti bitabonye ingwara ni ukuvuga ngo kibaguha n'umuti habe na paracetamol ntayo bambaye barambwira ngo ico tugufasha turaguha ambulance gusubiza imuhira genda uryame mu rugo wenda birashira ariko abaganga batazamaca intege umuntu bakubwira ngo bitayisha kunywa amazi bahoraga bambwira ngo mwe amazi ngo wenda yaba ari ukunanirwa ari akazi kenshi nakoze cyangwa iki nuko nsubira mu rugo maze gusubira mu rugo naricaye igihe kirekire mu rugo twarabuze ko tubigenza kubera ko ingwara yari imaze kubura timwatekereza kuja ku bindi bitaro twaje kubitekereza kuja ku bindi bitaro hashize iminsi mikeya jantu bita Saint Mary ngeze Saint Mary baravuga ngo nimba Kenyatta bananiwe tureka tugucisha mu bipimo bigira kuri 7 kandi byari bihenze cyane ariko nyine abavandimwe babaye ngombwa ko babincishamwe byose barapima amaraso barahebura baravuga ngo ubwo ibipimo bitandatu bicishwa mu maraso byahebuye ikatugerageza cyo mu nda naco n'imipira bacisha mu nda y'umuntu amapipe kuba bizi baravyumva bancisha mu pipe bakuramo ubucafu n'ubucafu bazakurura barabwanga bageze kuri 6 bancisha mu pipe ariko nta kintu bigeze bakuramo
bya bintu baje kubipima bazana result ivuga ngo ntangwa arwaye nta kintu twatubona baravuga reka kubera ko ntangwa arababonye ariko nanone ufite intege nkeya ikabantera inshinge zo kunyongera mwabo kunyongera imbaraga uko banteye urushinge rwose nahitaje muri koma yego kandi bari kunyongera imbaraga bapfa kuntera urushinge nkamuja muri koma bikabacangana bakavuga se umuntu wanyu ameze gute ko tubatubwira ngo tumufashe kugira ngo yongere imbaraga akaba ariho amira nabi ndavyibuka banteye rumwe nja muri koma maramwe amasaha 3 mpembutse kaza numva abantu baravugira kure cyane kure pe nuko baraso baravuga ngo urushinge go bari rubiri kaduhindura umuti barongera kandi bantera urundi namusa kandi mera kwa kundi kujya ugwa mbere gwagenze baravuga ngo uyu muntu tumwihorere two mwicare twebwe tumurekeraho kandi urumva nari narutse nari nataye intege nyinshi ariko byose babona ko reka tumwihorere wenda birimara n'amazinga byose sentimeri ariko ntakintu byigeze bitanga ahaje kuza undi mudokiteri inyuma aravuga ngo je ibintu mbonye ko ndabona bari ka stoma tugerageze ariko ko hari kugesinga nawe ntangwa ari yabonye aravuga tumuhe imiti y'amezi 3 agenda yimwe ya stoma iyo miti nigira icyo marira azogaruka tugiye tumucishe mu mupira tureko yo acide yo bayapungutse barayimpaye nsoka ibitaro urumva nari maze mu cyumweru cyose ndayijana mu rugo kigeza mu rugo uko nagendaga ndi kuyimwe niko narembaga nari mpima ibiro 70 ngira kuri 30 30 30 kg 30 nuko ya miti ko nyingoye nkanyerera ko nyingoye nkumva ndi gusubira inyuma ko nyingoye ngatibiro kandi ufite agahinja kameza ubwo suraconza twagakuyeho ntigeze yo ko mwana tumukura ku iberi kugira ngo kurikize imiti ko iyo imiti yarigiye yo na affecta umwana narayiretse maze kwireka narayikomeje ndayinywa umwana we namukuye ku iberi Brito ndamukura ku iberi maze kumukura ku iberi nkomeza ya miti ariko ntaco yamariye tubonye ko ntaco yamariye turayireka ndayihorera mbaho gutyo gusa nyine takintu mbakoresha nuko ukamera gute ukarwara gute muri ico gihe kimeze bene uko nguko muri ico gihe urumva harimo bwihebe nyinshi kumva ngo daremze ariko nta muti mfite kandi miriwe nabi pe n'umuntu ubona usohoka gacikana ko ndakoza ko nkoreje mu nda nkakaruka umuriro kuraka mu nda vertige gutibiro nawe ubwawe ugabanyitse yabe n'ibiro 2 tuzamubona ko watakaje ariko ngambwira ibiro 40 kugera kuri 30 ubwo ico gihe ni muri ico gihe c'imiti y'amezi 3 mu ico gihe c'imiti y'amezi 3 ndakeka ko n'ukwezi kutashize mbanyimo ko nabonaga ari ndi gusubira inyuma cyane ndayihorera narayiretse mbaho gutyo gusa ndavyibuka nibwo haje abantu baje kunsura hazamwe umuntu n'ingari Imana yakoreyemo arambwira ngo kumeze niko naje nari imeze wonyemerera akakurangira umuganga ubwo muri ayo mezi 3 kimeze nabi cyane sinamukuruye cyane naramubwiye ngo buretse umutware wanje naza turabiganiraho nambwa ati sawa iyo umuntu agwaye ari aza yumva nabi tukunanje nkimeze gutyo umuntu wese yakaza nkumva karanshinyagurira tari kugenda mu bitekerezo n'uwanyu ni mu masha muze mbayeze nimero z'umuntu wamvuye kuko kurambwira ngo uzuribwa gutya na gutya vertige kuruka gutakaza ibiro ibidukibso utwo twose wavuze naje niko numvaga meze yambwa ati sawa nuko umutware wanje yaraje ariko nubwo ntambwiritse ko navyumvishije je narabikuruye muri jewe ndavuga ivyo byose uyu muntu yongeza kugira kwanje hari ukuntu utashaka kwereka umuntu ikintu ndogereka mwihorere yo baraje ari kamwe n'abandi bose nuko umutware wanje amaze kuza naramuganirije ndamugati wagiye ku kazi ariko hano hari umuntu wasuye arambwira umuntu umeze gute ndamubwira witwa gutya na gutya yambwiye ngo ibi byose mpamvuga nawe niko yari ameze nuko buriya abapapa hari ukuntu batandukanye n'abadamu abadamu dukunda kwemera ibintu cyane sizi ko duteye aravuga ngo nimba yakubwiye gutya katubigerageza muza mwimashiriza kwa ariko abagore tugira ucantege bwinshi muri twebwe
si bose ariko abenshi naje nitangiriyeho so dukunda kumasha arambwira ngo nimba ari uko yakubwiye muhamagara ahubwo watinze aguhe inimero y'uwo muntu tumubaze twumve nimba yo kuvura yahise afata iyo nimero aramuhamagara amaze kumuhamagara wa muganga aramubwira ati mumuzane nzomuvura nuko ariko ico gihe kera 2019 2020 urumva corona isitangira nibwo byibutse naringe kera umwaka warugiye gushiraga ngwaye ikunagiye nihuta ariko iminsi yari icanyemo corona yari itangiye kandi urabyuka ko muri corona nta bantu bagendaga hari lockdown hari ibiki wasoka polisi kagukubita nuko avuga amaze kuvugana n'umuganga aravuga ati reka dutegure urugenzi dushake n'amafaranga biswe umutato kwa masoka mu nzu gutyo nabandi byuka byafashe kandi mezi wenda kabiri kugira dutegura urugenzi dutegura amafaranga dutegura abazosigarana abana umuganga se yari kure cyangwa yari kure yari igoma okay muganga ari igoma kugira ngo tubone udusigarana abana nizo byari byabaye ikibazo urabizi ko tofata abantu ngo basigane n'umukozi gusa udafite undi muntu wa hafi twe twibwira ko tuzojana twembi no wacu nuko tumaze kubona usigarana abana nahise ntegura nyir'urugenzi turagenda dushite mu mujyi aramubwira ati ntahuri buje bamusubizayo mugati ati imodoka zirazigenda ko uragenda nk'umushoferi n'umuntu umwe gusa mu mujyi hano Nairobi urumva imodoka ari kuje Busia ariyo nzira ari kugenda nyine hagenda umushoferi n'umugenzi uvuga ngo ari nigiye bakuragamo intebe nimba byibuka kugira ngo muta yari imodoka imwe ntabwo ari zitwara abantu oya ntabwo ari zitwara abantu ari private ariko urumva izo modoka ari nazo ari ukuntu polisi yababwiraga sinzi ukuntu muri corona bakazavuga ngo duhane distance aho kantu kari karabaye nk'indirimbo mu bana sindi ko kibuka neza ukuntu bakazashaka kukita ntimwegerane mu one step mudahuza umwuka ni mu modoka ari bahise bakuramo intebe ukuntu bakazakuramo intebe mugasa n'abagiye kure mutegeranye twese tujana n'uwo muntu urwaye uremze ugende wenyine iwasigare arasigara ibaze nawe umuntu ugwajeje kuvuga ngo yohereje umugwayi warasigaye urumva yarasubiye ameze gute yasubiye ameze nabi cyane ababaye naje ubwanje nama numva ko nsika nk'intege avuga ko umushoferi janye nawe azonshuta kweri aguhurutse igoma ampurutsa aya mu Bugande ivyari biri nani kwa mpurutsi wacu ayi wacu nabo bakazanjana bakangeza igoma nuko wacu yasubiye bari Bugande uwo muntu bava kari zasubiyeyo biba ngombwa ko nkomezanya na shoferi turagiye na shoferi twaraye Busia tuvuye Busia twarakomeje na Kampala tugeze Kampala inzu narayemo baranyikanze rambwira uje kutugwaho ko ni gute wabaye waratakaje bigize aho ngaho ndababwira ati kujya kose nikaza mbabwira ngo naragwaye no kuntu ari imeze kutatubwiraga kuremze cyane ni kwa kundi nyine ntazashaka guca abantu intege ariko nari nararenze bibatera ubwoba cyane ku buryo babonaga ko ntari buve Kampala ngo ngere Imbarara aho Kampala hari kwa muzara wanje Imbarara niho hari wacu mu rugo muzara wanje arikanga cyane aravuga ngo birantangaje uzogera Imbarara nuko bwarakeye sinigeze mpatinda twarakomeje ndagenda n'Imbarara ni wacu mvuka ngeze iwacu mvuka bose baririye cyarimo baravuga ati mbone parapfuye sinzi ko kibayeho kuko nari umuntu ubona fata kuvuvura ko urugenzi kubite kuremba nongereho kuremba byari ibintu bibi cyane byari bibi nuko Imbarara naho ntabwo natinze urumva twari ko tugira ngo twihutire iki ujye muganga w'igoma musaza wanje yaramperekeje nabwo byari bigoye hari abapolisi bari kwakubita abantu mu nzira baba nyine babereka ko muri corona batagomba kugenda kuko ico gihe nasanze barambwiye ngo baramazinga mu nzu kugira bavuga ngo abantu bahahe ngo bagire ibyo kurya byinshi mu mazu mutagusohoka ni ya lockdown yarasohotse aritumza nyine kwitumza kwa kundi ko kuvuga ngo reka ndebe ko n'umugeza ashaka kugira umushoferi ahise asubirayo agaruka za Kenya wa wundi wanjanye ariko yakugejeje Imbarara ni ukuvuga ngo yarakujanye akugeza i Bugande urara naho waraye twaraye turakomezanya nuko ngeri iwacu Imbarara ngeze Imbarara umusaza wanje yashakisha abantu babaje igoma
kuko byari binagoye ku buryo no kugira ngo ubone kuko uca ku ndege byari byemewe byari bishobotse yashakiye ndavyibuka abasore bariko bagenda n'abamama bariko baje i Goma turajana turagenda twaciye ahantu hagoye cane yari inzira igoye narabagoye abo bantu bantwaye urumva ni nk'ahantu ugenda umunsi twari kugenda nk'iminsi 2 kuko je sinari nshoboye nkaza ngeraho ndemba bikaba ngombwa ko babanza bakicara byari bigoye byari urugenzi ruteye impungenge ruvunanye rw'umuntu udashoboye muhagenda igihe uko abandi bagenda nk'iminsi ngahe twe byaba ngombwa ko turara naho tutari kurara ubwo mwagenze igihe kingana gute guheruka i Goma ko ndibuka ko ari nk'iminsi 3 kuko nagendaga abandi bagenda iminsi twe twageze nk'iminsi 3 ngenda mbarusha nyine nkuko kandi nabashimira cyane babaye abantu beza baranyihanganiye tutanaziranye ariko mutanaziranye umwe ni wari uziranye n'uwo musaza wanje ariko biba ngombwa ko banyihanganira bakampuruza aho ushaka kuja nuko warakomeje tugira Imana tubona turahurutse ariko bigoye cyane tugera i Goma ngeze i Goma nahitiye kwa murumuna wanje waba ariko hariho n'abandi badata bacu baje kumfata barambwira ati kubera ko warushe rara hano ejo mu gitondo tuza gutwara kujana kwa muganga ari n'inzira yo kuja mu rugo kubera ukuntu nari imeze sinigeze nja no kuri uwo data wacu yarambwiye ngo reka tukugumishe hano niho hegereye kwa muganga ko ndabona kuguma kuzengurutsa no mu modoka hari navyo ari kuguma kuguhuhura nari umuntu umeze nabi nawe urabyumva umuntu umeze nabi pe nuko bwarakeye ndaye aho ngaho mu gitondo ngasizere numva imodoka ya pamudoga aho hanze batangiye gusona ati nimusohoke tuje kwa muganga nari umuntu kwiyegamizwa wananiwe warushe nuko bashize mu modoka hari ndagiye ngera ku uwo muganga kuko ntiyari kuraho nari naraye no ku bitaro hari kano mu mujyi turagiye dushite kwa muganga yahise ampima vuba vuba arangije kumpima arambwira ngo mu bantu bose navuye niwe muntu uremvye niwe muntu uremvye pe ariko uzokira n'ubu nzibaza kavuga si uyu muntu ico cizere yari agikuye hehe cyo kumbwira ngo uzokira kandi ari uremvye yari umuntu utazi guca abantu intege yari umuntu uzubwira abagwayi be ko bazokira akababwira mwese muzokira kindi barasengaga bari abantu basenga b'abadive bakoraga ku wa mbere guza ku wa gatanu ku wa gatandatu wari umunsi wabo wo gusenga ariko muri iyo minsi gutangira ku wa mbere kugeza ku wa gatanu mbere yuko kuvura arabanza gusengera bari abantu basenga cyane abantu bageze barabizi baza basenga pe yamara gusengera ko bwa ndasenze Imana nizikiza nandagerageza uko nshoboye aratangira aramvuye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri nagiye kumara icumweru ndi kumva imbaraga zagarutse sizari zose ariko hari akantu kari kahindutse ku buryo nabo bari bangwajije ko data wacu yangeze aravuga ngo birashoboka ko ari wewe wahindutse kera uzi ko uzokira aratangara cyane arambwira ngo imiti neza ko ndabona yari umuganga uyu ni umuganga azogukiza nuko ampa imiti y'amezi 2 Igoma n'amazi amezi 2 yose nivuza imwe ya miti yari imiti igoye yego ariko kubera ko nariko mbona hari ikintu kiri guhinduka kandi keneye gukira narayimwoye kuko yambwiye ariko agataho arambwira ngo ngiye kukuvura acide nyinshi mu mubiri kuko kose bavuga ko ari acide ariko iza yangiriza umuntu ishobora gutera estoma gutwika estoma ishobora gutwika umwijima ishobora gutwika amara wenda akabatokora neza ni byinshi ariko numara iyo acide nimara kuvamo uzoje no kwa muganga barebe ko nta kintu yangisha nuko kubera ko je nari ifite imiti ndi kunywa ibyiringiro byari byagiye ko ari ugukira ibyo byose yazambwira sana ariko mbyumva ko kera nagize mood yo kumva ko nakize kuko wumva hari ikintu cyagihinduka mu buribwe se byaza bigimera gute waribwaga gute kugira ngo uduhe tofauti n'ico gihe utangiye kuvurwa mbere kiribwa mu nda harandyaga kaka umuriro mwinshi kagira vertige nakoza n'ikintu mu nda kabanda kiribwa ariko amaze kumvura nk'iyinga ryagiye gushira natangiye gusaba izo kurya kandi akantu ndiye kagakuma mu nda kumva ndakomeye utandukanye umuntu utazujya n'umuntu wariye
urumva nahise ngira akabaraga mu gato ndetse nshaka kuza mbabwira ngo ni mujane hanze note izuba kucugiye no kuja hanze byari bigoye nari nananiwe cyane imodoka yari yancunze ndi umurwayi no kugira hanze byabaga ari ikibazo ariko nyuma y'ico cyumweru natangiye kuja kote izuba jenyine kicara hanze kote izuba nkareba kandi batunga akagenda jenyine kwa kundi nyine kwiga kugenda nk'umwana ariko nkavuga ngo hari icizere iyo niyo difference yari nararyaga muri make bigafata mu nda nikoko nuko kwezi kwa mbere aramvura kwezi kwa kabiri arambwira ngo no gusezerera ugataha ukajana imiti ukaja kwinywera iwawe umaze kumva nyine nawe maze kumva nyine naje norohewe sinari nkize ariko nari norohewe arambwira ati ukugenda umwe no miti niko uzagenda ukira ntabwo ukira ku munsi umuntu wagoye imyaka yose umuntu wabaye ico gihe cose nuko imiti narayizanye ndayinywa ndayinywa maze kuyinywa iramfasha numva merewe neza gusa nyine umubiri wagwaye imyaka kwamukira ku munsi ngo n'abandi babibone muri wewe ni wowe uzubyiyumvamo ukabona ko hari icyagihinduka yego nyuma yabwo ndibuka kuko ubwo imiti akubwiye ko uyigaruka uyitahana mu rugo igoma cyangwa uyizana hano Nairobi mu bana hano mu bana kuko naje nahoraga numvaga ntekereje abana ubwo umaze igihe kingana gute igoma n'amazi amezi 2 n'amazi amezi 2 ntangira ndetse nje yine kumusabisha ko nosanga abana abadamu tubatugwara ariko kandi dugatekereza turi mu rugo ubwo nta munsi biraga ndatekereje abana banje ndatekereje ko bameze suko bafite ari kubitaho bimeze biti ko yari n'umwana nabasigenze yari umuntu kuze cyane yari umuntu nawe nyine utarakuraho utaranabyara ngo bamenye ngo abana ni gute kumva byari zose aragowe nkarana kuvuga ngo iyo abarayimpaye ngo je kuyinywera imuhira niko byanagenze yarayimpanze kwinywera imuhira nubwo nyine nahise mfata imodoka ngaruka mu bana kandi ngaruka nyine ifite icizere ko nakize ndaga nubwo ntaragira cyane ngo mvuge ngo nakize burundu ariko hari ikintu cahindutse niko kugaruka Nairobi ndaza yanzira yose nababwiye ntosubiramo niyo nongeye gucamo n'ubundi ariko naje yari amaze ko kudohora corona naje bisanzwe azana n'abandi bagenzi ndahuruka ngera hano ariko hagati aho ngaho nasuye ndarwara ngeze hano bijya yambwiye ngo ishobora kuba yarangije ikintu runaka ariko ntunamwaga kasoda nkumva nk'isukari irazamutse ku bagwayi b'isukari wenda bazumva cyane najya nk'ibintu bya acide nkumva ndariyo nk'umuntu waribwe kayistoma nahise nja kwa muganga bampa utunini dusanzwe kuko nawe ugenda natumwe numva ndaturiye mu nda merewe neza ndavuga ati yo usko bya bintu muganga yambwiye ari byo yarambwiye ngo ushobora kuzogira ikindi kintu yangije nuko indi minsi nagendeye kuvuga ngo iyo nani yakize iyo acide nyinshi yakize ariko hari byo yangije muri jewe nibyo nagwanye nabyo ino myaka yose wabonaga wenda ntaraza kubwira ubuhamya nibyo nayikiye ngwana nabyo ukamenya ngo ninjya kino kintu wenda kiramerera nabi muganga yambwiye gutya na gutyo nuko ngwanaga no kuvuga ngo eka nkurikirane ibyo yangije kugira ngo nabyo bishire burundu iyo myaka yose ariko uhita unywa imiti kurya uyinywa uroroherwa ugenda ndakira pe hagati aho naranabyaye nibo bari abantu bavuga uhayoberwa igihe nababyaye nari narohewe nakize ndi muzima ahaza nk'utuntu two gusa twa estoma tw'umunsi umwe iminsi 2 bene ibyo ngibyo no kurwana n'umubiri wananutse washize kugira ngo wongere usubirane biza bitwara tekingataye nyine kubera ko uba warangiritse cyane ubwo rwaye igihe kingana gute muri rusange nagwe imyaka 5 imyaka 5 ukirwaye cyangwe ari izo ngaruka nyine urwana nazo mugani wawe ni izo ngaruka nagendaga ngwana nazo kuko nazo ntizari zorusha ko ndagenda mbifupisha kuko ubugwayi bw'imyaka 5 cyo bivuga mu minota uzagenda mbicagaguramo ko sinobimara kavuga ngo kubera ko nakeneye gusangiza abantu ubuhamya bwanje reka mbabwire kugira nabo bazabarambirwa bafite kandi kazi bakora ndagenda mbicamo ariko bivuze ngo uvuga imyaka 5 tuzoshira yari ikintu uvuga ngo acide iri mu mubiri mu maraso uyikuremo
bisaba igihe kirekire. Iyo myaka 5 kenshi nagwanaga n'ingaruka zabyo. Kandi urumva yari yantekereye imiti akambwira ngo kuzoza wumva umerewe nabi usubire kuri ya miti. Usubire kuri ya miti. Mu iyo myaka 5 nyuma y'iyo myaka 5 none ubushemerewe neza ndakira n'imiti n'ubu sinomenya niyo ndango nayitaye. Nkumva narakize. Umvura we umurye. Ndakize mbaye muzima pe mbaye muzima. Cyo cyante kuvuga ngo nzamure ishimwe k'ibyo Imana yakoze kugeza kuri uno munsi. Nuvuga ngo bunyine nta wasiwasi ntayo ndi muzima nakura bibona. Ndamushima Imana. N'abandi ko barabibona ntabwo ari nje gusa barabona ko umeze neza umwana kazi y'umurenge muramubona ko ari sawa. Gabi nawe Queen of Mulenge. Ni Queen of Mulenge. Anyway Nego urugendo rw'imyaka 5 rwo kurwara ni runini cyane. Tiwihebye ko no gupfa wopfa tikobura ku muntu urwaye urembye. Hari umunsi byangaga ukumva none sinzi ko ndi buburenze uyu munsi. Akaba n'undi munsi cyane cyane kiyo wabaga ari umunsi wiriwe wenyine nta bantu bagusuye witekerezagaho cyane ukagira bwihebe. Ariko iyo nagiraga amahirwe kabona ko bashiti banje bakaza bakamvugisha cyangwa abandi bashiti gusa nyine badutemberere uwo munsi wariraga wenda ntabasha kwitekerezaho cyane. Tuzobura ku muntu urwaye. No kuvuga ngo ku muntu urwaye abakwiriye gusurwa, abakwiriye kuba hafi, abantu bakamuba hafi. Ntabona umwanya wo kwitekereza wenyine ngo atekereze kuri bwa bwihebe yihebe. Ntiyitekerezeho cyane. Iyo uri wenyine ntuzumva hakurya, ariko kugira kumwe n'abandi bantu hari igihe utazumva nta hakurya. Bitewe nuko baba bakuganiza bakubwira ingero zitandukanye bakubwira naje narakize naje nari mfite umurwayi. Mu yandi magambo bagukuye muri yo si yo kurwara bari kugushira mu bazima kugira ngo ubibone. Uko niko kuri n'ibyo nshaka kuvuga. Nkoko niriye somo wakuye mu kurwara, amasomo wigiyemo wumva wosangiza abantu. Ega isomo nakuye abantu nakuye isomo kuvuga ngo tukiringira abantu kwiringira kundi muntu arishoye kumarira umuntu yogera kananirwa. Kandi afite uyo kubwiwe ayumva yo bikora afite ubushobozi ku mafaranga se buri kintu cyose arabishoboye, ariko nawagira limite ahagarukira. Numvisha ko kwiringira Imana ariko gukomeye. Ngiye somo nakuyemo kumenya ko gusenga cyane. Nakuyemo isomo ryo kumenya kwiringira Imana ko ari uruti ibintu byose bibaho. Ko nitangiriyeho jewe numvaga nko mutwanaje atakintu kisatu ushobora no kumubwira ngo ngurira nk'imodoka ari ngo ushoboza afite yo kwama yimbo umunsi ngirira gutya ico kintu yo kwama kinkorera, ariko nabonye ubushobozi bw'umwana w'umuntu unanirigwa agasigara Imana gusa. Abaganga bakubwiye ko babuze indwara bamenye ko wakize? Abo baganga uko yumwe niyo ngira nimero ziwe wa centimetre niwe tuzatuvugana wenyine. Ukamubwira ati narakize? Narambwiye ngo narakize, kamwe ngo wongo ti wongo aje umepona ati nimepona. Ni ubizi ariko abandi tabyo bazi urumva kaza Kenyatta na hehe n'undi ubizi n'uyu wagoma tuzatuvugana buri gihe. Ari n'abandi bantu benshi nagiye mwohereza nabo bari bagwaye kanje arabizi. Isomo rya kabiri isomo rya kabiri nakuye muri ibyo bintu nakuyemo kwihangana. Ikibazo cyose kubayeho tukazamuvuga ngo isi irandangiranye kuko ibihe biza bihinduka. Umerewe neza none ejo yomererwa nabi, umerewe nabi ejo yomererwa neza. Niryo somo nakuye nabonye ko ibihe bihibindi ibihe biza bihinduka tukwamuvuga ngo ukomeze gutya ngo niko nzohora. Tiwanza abantu kuko kurwara biza bijana n'ibintu byinshi. Novuga ngo sinabanze nobangiye kubesha ari gihe numvaga ashaka kuguma jenyine bitewe n'ukuntu nari narangiritse ku mubiri kumva ko bari abantu nibaza izo zose ari abanci intege hari n'abagenda bansetse. Wangirika ku mubiri gute uko ko kunanuka ibiro cyane. Urabona umuntu wari ufite ibiro 70 kuvuga ngo undi muntu agubone mu biro 30 umuntu w'umudamu zari biteye nk'isoni. Wabimazeho igihe kinini se ukiri kuri ibyo biro? Oya wenda tuvuge byariyongerewe buke akigiye yatangiye kumvura n'igihe nagarutse nari ngeze no kuri 50 mvuye Goma kugira ngo ngere mu rugo wenda byariyongerewe buke, ariko nabwo wabonaga narahindutse isura ku bari banze babonaga ko nyine ari kintu kitari gisanzwe. Ico gihe iyo umuntu agwaye ari gihe wiyanga
ukanga n'abandi ukanga mbese ukwiyanga komtere uza abantu biba bivuye muri bwihebe bivuye muri byihebe ukumva ushaka kuma wenyine ukumva ushaka kuba izole mbese iyo unarwaye uza wumva nkaho bigutera ipfunwe nkaho ari we wabyiteje kandi atari wewe ico kintu nkaho atari wewe nikica ariko nakuyemo isomo ryo kuvuga ngo nimba none bimeze gukejo bizogenda neza kwihangana kwa yego anyway Paul asante kubera ko umepitia mengi tumepoa ntabwo wigeze wumva ugiye kwanga Imana iyo ko Yobu we yarwaye yagera akavuga atari kw'Imana umugore akamubwira ngo na yituke tukiyuma hari igihe bigera ukayizimuza narasengaga kandi ngo ndabikunze kubera ari n'igihe bari nk'amatakira ngoye iyo ugeze kure cyangwa nk'uko bwese Imana kubera ikinjewe ari je wabonye ko bigenda gutyo kizobura ngiye kuvuga gusa nayizimuje noba mbeshe iyo periode yarahabaye niki kintu wayibwiye gikakaye wayibwiye ati nubundi oya hari ukuntu mutavuga se Imana wankuyeho amaboko jewe niki ukumva ka ugiye naje ndakuburanya kuyivuga wivaho ntabwo nigeze ntekeza kuyivaho uko ntizi ko nka mu ngogora naravugaga se Imana je wa niki wampoye nakoshiki ntihana bene songeza ya Paul yego indwara iragora kurwara niko bimera hari igihe nyine ariko biza bimenywa n'uwo byabayeho cyane hari igihe abandi batubyumva nkuko nguko hari igihe batokurura iyo message ngo bayishikire yego ariko muzukuri Paul sana yego tugana ku musozo w'iki kiganiro yego ari nayo mpamvu wavuze ati nagize umutwaro ndavuga ngo ninkira nzashima Imana yego nzobibwira abantu yego niki cagupushinze rero kugira ngo wumve koko bivuga kandi waruvuze ati wararwaye imyaka 5 yarishize yego wakize ryari wumva ufashe umwanzuro no kuvuga ati reka mbisangiza abantu maze nk'imyaka 3 nkize ariko muri iyo myaka 3 kubera ko nari ntwite numvaga kuko wenda no gutwita nako ni ikindi kintu uzuvuga ngo Imana ni ikinkuramo nzoshima ariko ndavuga ngo kuva mbyaye nese mvuga se ko nabyaye ko nakize why not toza ngo mbwira abantu bimba ku mutima nari narahigiye Imana ndavuga ngo ngomba kuza nkavuga ibyo Imana yankoreye ko nta kindi kizuzi sinkiyandibwa n'uwo mutwaro narifite Imana yabumpaye kuwutura neza batanambaze cyo catumye mvuga ngo kamera mbibwira abantu ko Imana yangiriye neza yego tugana ku musozo ngaho ugira message utanga ugenera abantu kuko Imana yo iza amashimwe yawe yego iyi message ni umuntu yovuga ngo ubwire message w'Imana ariko Imana ya mashimwe irayafite message uha abantu sinobura icyo mbwira abantu ndabizi ko mu badukurikiye hari abagwaye hari abafite ubukene hari abafite cangamoto zitandukanye hari abari mu ntambara nkiri iwacu tuvuge sinobura icyo mbwira abantu icyo nobabwira ni ugukomera mu kibazo urimo cyose ukamenya kuko igihe kiza gihikindi bakamenya kuko abari mu bibazo ejo bazobivamo kuko naje mpanshima akaba yishira mu mwanya we ngo naje ejo bundi zoba ndi hariya ayashima kuko nta Imana itokura umuntu nta nayo tomugeza kandi Imana iyo izi gihe cabyo gusa twe tuzaturambirwa muri cagihe tuzaturambirwa mu gutegereza bihangane bategereze icabogiye kizogera nkoko urakoze cyane reka ngushimire kandi kwifurize amahirwe ukomeze ugira ubuzima bwiza buzira umuze tubana ku musozo nshimira namwe mwebwe abakozi ba Free Media Live hanyuma musimbukire kuri channel yiwe ahacisha byinshi bijanye n'ibyo iyo Queen of Mulenge niko yavuze ngo niho ava mu mushigikire mu supporting wabibasabye mu ijwi ryawe twebwe tuvuga ku bakozi ba Free Media turababwira ngo mu supporting kuri Queen of Mulenge TV bagende barebe hari ibiganiro byinshi byokomeza imitima yabo kandi nkuga yawe nayo irakenewe ukeneye share like comment bazaba bakoze cyane ni ibijanye n'ibi ngibi n'ubundi uzukora kugira ngo ego ibiriho ibyinshi bazaguma babona abantu baza mu mashimwe
basubizamo abandi intege. Yego. Niki cyaguteye kuyifungura Cyanteye ukanayita Queen of Mulenge? Iryo zina rya Queen of Mulenge, Queen n'umwana wanje mbyaye yitwa Queen. Aba bicara bamusereza ngo ni Queen of Mulenge, kwa kundi ubwira abana ngo banyu ni Mulenge bamaze kuhamenya bakamusereza Queen of Mulenge. Ndavuga ati se kubera iki ntokwita no cana Queen of Mulenge, nikaho ryavuye nubwo baguma kuserereza nyine cyo kizagera tuba bambi. Wari kuye ku mwana uhinduka mwamikazi. Mwamikazi. Anyway, reka ngushimira ku mwanya wawe kubw'utwari, kuko abenshi baza bahiga ariko si bose baza bahigura. Yego. Benshi tugira imihigo tugahiga ni inkorera ikimana nibigenza gutya nzagira gutya, ariko nyine tuza duhigura kubera ko na Bible iravuga ngo uhiga umuhigo ntawuhigure arutwa no kutawuhiga. Nimba nawe warahigiye Imana rero bitange. Hanyuma tubona ku musozo, reka mvuge ngo mwakoze cyane abantu mudukurikira, abantu mudukunda, mu by'ukuri turabakunda. Ntacu umuntu yabaha, ntacu twabitura, ntacu twatizokunda uretse merci. Kandi hari umugabo umwe umunyabwenge niwe wakundaga kuvuga ngo nimwumva umuntu aravuze ngo ndashimye muze mwumva ko nshimye, kimwumva ukundi. Ndagushimiye wewe kubw'inkunga yawe, kuko wakanze subscribe kuri Afrimedia, kuko iyo bikunze ahangaha ukabisangiza undi, ivyo ngivyo iyo ni support bituma tubona ko hari ababikunda, hari ababikurikira, bigatuma dukora cyane. Rero mu supporting nawe mu mutumbagize mugeza ahantu. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Ni kuri Afrimedia live nk'ibisanzwe na Director Gabi, izacu nakagaruka. A world of stories.